Эфираҿы иҟоуп аинформациа адәыдыраҭара амшеиқәшара хәлыбзиақәа. Уахатәи ҳҭыжьымҭаҿы Урыстәыла Аԥсны изыҟанаҵо афинанстә цхыраара иацлоит. Москва имҩаԥысит Аԥсни Урыстәылеи реиҳабыра-абжьаратә комиссиа аилатәара. Амедицинатә технологиа ҿыцқәа рцәырҵра имҩаԥган Башкортостантәи аҳақьымцәа злахәыз апресс-конференциа. Атроллейбусцәа ҳәақәа реиҭашьақәыргылара хыркәшахоит аусурақәа шымҩаԥысуатәы ҳкорреспондентцәа ранҵамҭаҿы. Иацы Москва имҩаԥысит Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара асоциал-економикатә усеицуразы аиҳабыра-абжьаратә комиссиа жәохәтәи аилатәара. Ҩнызқьи жәибжь шықәсазы Урыстәылатәи афедерациа Аԥсны изыҟанаҵо афинанстә цхыраара 2 миллиардки бжаки рҟынӡа иацлоит ҳәа ажурналистцәа рахь аҳәамҭа ҟаиҵеит аилатәара аихшьаалақәа рыла Урыстәыла аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ Александр Хлопонин. У нас серьезно скорректирована инвестиционная программа. Это связано с тем, что республикой подготовлен перечень проектно-сметной документации по всем проектам. Мы готовы увеличить объемы финансирования в этом году, и он составит свыше 2,5 миллиардов рублей в этом году финансирования. И, соответственно, пропорционально на 2018-2019 год объем финансирования стоит 1 600 000 000. В целом, я могу сказать, еще раз поблагодарить своего коллегу Беслана Константиновича за очень эффективную работу его команды. Нам очень приятно работать. У нас практически, вот видите, комиссия проходит там за полчаса, потому что все текущие вопросы у нас снимаются. То есть мы не видим здесь каких-то проблем. Александр Хлопонин ажәақәа рыла ҩнызқьи жәаа-зеиԥш шықәсқәа рзы Аԥсны иаиуа афинанстә цхыраара иартәоит шықәсыцыԥхьаӡа миллиардки бжаки имаҭ. Аԥсны аԥыза-министр Беслан Барцыц излеиҳәаз ала ҳазну ашықәсазы афинанстә цхыраара иацлеит 5 миллион мааҭ рҟынӡа. Убри аан Нхыҵ Кавказ аусқәа рзы аминистрра анапхгаҩы Лев Кузнецов ажурналистцәа иреиҳәеит аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны ҩнызқьи жәибжь ҩнызқьи зеиԥш шықәсқәа рзы зынӡа ареспублика ишазоужьхо 5 миллиардки 10 миллион мааҭ. Аиҳабыра-абжьаратә комиссиа аилатәара аҟынтәи иниҵыху анҵамҭа шәахәаԥшырц шәылшоит амҽышатәи ҳапрограммаҿы. Ашәахьа рашәара ажәибжь рзы имҩаԥгахоит Аԥсны Жәлари Еизара Ассессиа изаамҭанытәи аилатәара. Амшхәаԥштәаҿы иқәгылоуп зҵаарак. Аԥсны Ареспублика азакәан апроект азы ԥхынҷкәын ҩажәиԥшьба ҩнызқьи жәашықәса аҟынтә аҳәынҭқарратә експорт кредит Аԥсны аиҳабыра рыҭаразы Аԥсни Урыстәылеи реиҳабырақәа рыбжьара аиқәшаҳаҭра иазку аԥкаанҵа аномер 2 аратификациа азураса. Ареспубликатә хәышәтәырҭа ахадаҿы имҩаԥысит анаукатә практикатә конференциа. Уи алахәын Башкортостаннтәи ҳтәыла иаҭааз аҳақьымцәа. Аконференциа ахыркәшамҭаз Аԥснытәи рколлегацәа медицина аганахьала амастер-класс дырбан. Аконференциа азкын амедицина технологиаҿы сацәырҵра, хаҭала уахьаҵанакуа алапароскопиала ҳаԥҟара ҳатехнологиақәа, аурологиа, ахирургиа, агинекологиа хырхарҭақәа рҿы алапароскопиа алаҵәара амоуп ҳтәылаҿгьы. Уи аԥышә аизырҳаразы Башкортостаннтәи иаҳҭааит аҳақьымцәа ҳәа азгәеиҭеит агәаԥзирахьчара аминистр. Убри азын иаҳзааит асасцәа дуқәа абри асеминар имҩаԥызго Башкиртәи ҳәынҭқарратә медицинатә университет аиҳабы, Урыстәылатәи аҵарадырратә академиа иалахәу Павлов Валентин Николаи-иԥа, афакультет ԥҟара ҟәша аиҳабы профессор Тимирбулатов Махмуд Вилиԥа иҭабуп ҳәа раҳҳәоит. Иахьатәи аамҭазы иҟоуп иалкаауа ачымазарақәа рыхәышәтәра алзыршо алапароскопиатә методқәа. Уи еиҳарак ахархәара ииуеит агәчама маҷ ацәеижьхәҭаҿы акьыба ачымазара аанахәар. Аԥсны аҳақьымцәа алархәны имҩаԥгаз асеминар аҿы амедицинатә ҵарадыррақәа рдоктор, ахирург, ауролог, Башкортостантәи аҳәынҭқарратә амедицинатә университет аректор Валентин Павлов иазгәеиҭеит ахәышәтәра метод ҿыцқәа ралагалареи ауааԥышәа рымадареи ишазыхиоу. Сегодня мы с вами работаем уже как врачи, работаем бок о бок в операционной. Мне очень приятно, что выпускники нашего Башкирского университета сегодня будут вместе работать с нами, те, кто сегодня трудится в стране Абхазии.
Наш мастер-класс сегодня посвящен вопросам лапароскопической хирургии, в урологии, гинекологии, в общей хирургии. Анаҩс еизазгьы идырбан амастер-класс. Аекран аҿы аԥҟарҭатә уада аҟынтәи ишиашо ицо ефир ала аԥҟара шымҩаԥысуаз убон. Уаҟа ахирург, ауролог Валентин Павлов Аԥснынтәи аҳақьымцәа ицырхыраауа ҩынҩажәиба шықәса зхыҵуа ачымазаҩы алапароскопиатә технологиа аметод ала дԥырҟон. Аҳақьым еиҭаиҳәон ауаҩы операциа изураан иӡықәныҟатәу аԥҟарақәа. Раԥхьаӡа иргыланы ишаҭаху ауаҩы иманшәаланы ишьҭаҵара, аԥҟара ахьақәшәо аҭыԥ иашаны алхразы. Если у нас операция на верхнем этаже брюшной полости, то мы должны пациента, естественно, поднять головной конец, то есть по положению Фугера. А здесь операция на нижнем этаже, в малом тазу, то мы должны поднять ножной конец. Этим обеспечивается адекватная экспозиция, то есть осмотр интересующей нас зоны. Иҳәатәуп Аԥсны раԥхьаӡа акәны ауаҩы иԥҟара ианаҿу аамҭазы ишиашоу ефир ала ишдырбаз. Аԥснынтәи аҳақьымцәа ироуеит Алшара Башкортостантәи аҳақьым Валентин Павлов иусушьа ацклаԥшра. Ҳтәыла аҳақьымцәа ироуаз адыррақәа раԥхьаҟа рхы иадырхәоит атәыла ауааԥсыра ирыхәҭоу амедицина ацхыраара рыҭаразы. Имаҷымкәа аҳақьымцәа Аԥснынтәи Башкортостан амедицина ахырхарҭала иреиҳау аҵара иалгахьеит. Агәыӷра ыҟоуп дара реимадара алҵшәақәа ҳаиуп ҳәа. Налачхинџьириԥҳа, Беслан Чхинџьири, Аԥсуа телехәаԥшра. Ҳтәылаҿы имаҷуп зшьазҭоу адонорцәа рхыԥхьаӡара. Ауааԥсыра ршьарҭартә еиԥш агәаҳәара роурц азы асоциалтә льготқәа рзыԥҵатәуп ҳәа азиԥхьаӡоит Аԥсны агәабзиарахьчара министр Тамаз Ӡахнагиа. Абарҭ апроблемақәа ирзааҭгылан Спутник амаҵзура имҩаԥнагаз апресс-конференциаҿы. Уи иалахәын ҳкорреспондентцәагьы. Ҳтәылаҿы имаҷымкәа хҭысқәа ҟалахьеит ауаҩы иаалырҟьаны ахәышәтәырҭаҿы даннаргалак иԥсеиқәырхаразы илырҵо ашьа анрымам. Ас еиԥшыҟоу аҭагылазаашьақәа рзы ахәышәтәырҭақәа ирымазароуп ашьа ахьеизырго абанкқәа. Агәабзиарахьчара министр Тамаз Ӡахнагиа иажәақәа рыла иҟаӡам иҷыдоу аҳәынҭқарратә программа адонорцәа радԥхьаларазы. Аха ашьеилатәара азҵаара ҳара ҳзы еснагь азҿлымҳара амоуп. Речь идет о экстренных ситуациях, это прежде всего в экстренной хирургии, в экстренной акушерской гинекологии, то есть в тех ситуациях, когда для спасения жизни больного необходимо переливать кровь или его компоненты. Поэтому для нас это имеет стратегическое значение. Ашьалаҵара зҭаху ачымазаҩ лассы ицхраауеит уи иҭынхацәа, аха иҟалалоит ауаҩы шамахамзар иуԥымло ашьагәыԥ анимоу. Усҟан ауп ианадҵаало ашьеизгарҭатә банк. Уаҟа ирҭаху ашьагәыԥ аныҟам, ауааԥсыра артелқәа рахь алаҳәарақәа рышьҭуеит ацхырааразы. Тамаз Ӡахнагиа иажәақәа рыла ауааԥсыра ршьа арҭартә еиԥш агәаҳәара роурц азы асоциалтә льготақәа рзаԥҵатәуп. Аҟәатәи ареспубликатә хәышәтәырҭаҟны ашьеизгарҭатә ҭыԥ хада еиҿкаан ҩнызқьи хәбашықәсазы. Ашьеизгарҭатә ҭыԥ ахаҭарнак Инга Шьакаиа иазгәалҭеит ауааԥсыра ршьа аҭара ианнеиуа урҭ ранализқәа шыргу еиуеиԥшым аҿкыт чымазарақәа рцәа иаламу аилкааразы. Лара убасгьы иазгәалҭеит ҳуааԥсыра зықҩык рахьынтә жәаҩа-жәахаҩык роуп зшьа азҭо. Урҭ рхыԥхьаӡара аизраҳаразы лассы дара ирзеиҿкаалатәуп адонортә цхыраара ахықәкы атәы зҳәо еиуеиԥшым атренингқәа. Аԥснаҿатә политиказы аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы Алиас Саҩӡба иазгәеиҭеит, реилак аҟны имаҷымкәа аҿар ашьеизгарҭатә ҭыԥ хада аҟны ршьа шарҭо, урҭ рхыԥхьаӡара исышықәса ишацло. Рашәарамза жәиԥшь жәларбжьаратәи адонорцәа рымш аҽны асааҭ жәеизразы Аҟәатәи ареспубликатә хәышәтәырҭа ашьеизгарҭатә ҭыԥ хада аҟны имҩаԥгахоит шьак ауп иҳалоу захьӡу акциа. Жәашықәса инадыркны ҩынҩажәи хәшықәсанӡа згәы бзиоу ауааԥсыра зегьы ирымоуп алшара ршьа арҭарц. Алика Ҭраԥшьԥҳа, Тимур Гогохиа, Аԥсуа телехәаԥшра. Рашәарамза фбарзы имҩаԥысыз Аԥсны аминистрцәа реилазаара аилатәараҿы аҳәынҭқарратә социалтә цхырааразы азакәан аиҭакрақәа алагалоуп. Убри инақәыршәаны ԥхынгәымза акы инаркны ахәыҷы шықәсыки бжаки ихыҵаанӡа есымза аҭаацәа хнызқь мааҭ рзыршәалоит. Абри атәы иҳәеит асоциалтә бгаԥсеи аџьахьчареи рфонд аиҳабы Амиран Какалиа. Аҳәынҭқарра имҩаԥнаго политика аҭаацәара ҿыц аира ани ахшари рыхӡыӡаара хықәкыс инаҭаны Аԥсны аҳәынҭқарра аминистрцәа реилатәара ишьақәдырӷәӷәеит ақәҵара, иаларгалеит аҿыцрақәа, аԥсахрақәа, ҩнызқь мааҭ рҟынтәи есымза иршәыз, ан илоуаз, хнызқь мааҭахь ишьҭыхуп, амза акы ҩнызқь ҩышықәса инаркны. Убри азыҳәан аҳәара ҳамоуп
аусуцәа рхадацәа аҳасаибара ргарҭақәа зегьы рқьаадқәа еиқәыршәаны ишахәҭоу алаҳәара раурц абрахь иаарышьҭуа афонд ахь ақьаадқәа еиқәыршәаны ирманшәалан ҳара ҳазыхиоуп ишахәҭоу зегьы иааиуа зегьы аԥара заҳшәыртә еиԥш аҭагылазаашьа иҳамоуп. Аԥсны ахәҳахәҭра аглыхратә палатаҟны имҩаԥысит абизнес-напалақәа Аалыҵ Урыстәылаҟа изҭиуеи Аԥсны иҟоу Урыстәыла аҳаз алхратә маҵзура ахаҭарнак иреиԥылара. Уи иаартуа ареспублика ахәҳахәҭра аглыхратә палата аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Ҭамила Мерцхәлаа-ԥҳа илҳәеит хықәкыс ишрымоу Аалыҵ аазрыхуеи изҭиуеи ацхыраара рзыҟаҵара. Иазгәалҭеит ахәҳахәҭра аглыхратә палатаҟны Аалыҵ зҭиуа рхеилак аԥҵара ргәы ишҭоу. Аԥсны иҟоу Урыстәыла аҳаз алхратә маҵзура ахаҭарнак Сергеи Иванов инарҭбааны далацәажәеит Аалыҵ Аԥсни Урыстәылеи рҳәынҭқарратә ҳәаа ахыгараан иарбан ԥҟара хадақәоу инагӡатәу. Иазгәеиҭеит ауҭраҭых мамзаргьы даҽа Аалыҵк аҳәаа иахызгарц зҭаху хымш-ԥшьымш рыбжьоу Аԥсны ақыҭанхамҩа министри ахәҳахәҭра аглыхратә палатеи аҳаз алхратә еилагеи рышҟа дырра ҟарҵарц шрыхәҭоу. Анаҩс дара Шәачатәи аҳаз алхратә еилак ашҟа аинформациа рышьҭуеит. Уи акыр иармариоит Аалыҵ аҳәаа ахыгара. Аилацәажәара иалахәыз убасгьы ргәаанагарақәа рҳәеит Аалыҵ аҭираан ицәырҵуа азҵаарақәа рыӡбашьазы. Мызка аҩныҵҟа еиҭашьақәыргылахоит алашарбага инаркны Ҭҳәыбынынӡа ицо атроллейбус цәаҳәақәа. Аусурақәа шымҩаԥысуатәы ҳкорреспондент Дениза Гергиев-ԥҳа ланҵамҭаҿы. Абар хәышықәса инарзынаԥшуеит атроллейбусқәа Алашарбага Ҭҳәыбын рхырхарҭара рныҟәара аанкылоуижьҭеи. Иахьазы ацәаҳәақәа реиҭашьақәыргылара иадҳәало аусқәа нагӡоуп Алашарбага аҳаблаҿы иҟоу ажәаҩтәи школ инаркны стадион хадаҟынӡа. Аусурақәа мҩаԥысуеит Аҭынчра проспекти Мамша Мелих зызхоу амҩаду иреихысырҭаҿы. Иҩнызқьи жәаҩашықәсазы амшцәгьақәа ирыхҟьаны ацәаҳәақәа аԥхасҭа роуит. Аҟәа ақалақь ахадара урҭ реиҭашьақәыргылара хықәкыц иҟаҵаны ари ахырхарҭала атроллейбусқәа рныҟәара ааныркылеит. Имҩаԥган атендер ари аус аиҿкаара зылшоз анаплакқәа алархәны. Уи аҟны аиааира згаз аргыларатә наплакы шықәсык уажә аԥхьарҭа аусурақәа рынагӡара нап анаркит. Иагьы мҩаԥыргеит имаҷымкәа аусқәа. Атроллейбус транспорт аиҳабы Иури Барганџьиа иажәақәа рыла ҳазҭоу ашықәс мартымза инаркны ацәаҳәақәа реиҭашьақәыргылараз аусурақәа рыцнаҵеит атроллейбус транспорта. Аусбарҭ аиҳабы иажәақәа рыла аусурақәа знапы рылаку даара ԥышәа змоу специалистцәоуп, русгьы бзианы анагӡара иаҿуп. Иахьа уажәраанӡа ишыбжьбо еиԥш атроллейбус аџьырмыкьа аҟнынтәи ажәаҩтәи ашкол ахь иныҟәомызт. Уажәшьҭа хәышықәса ҵот абри ыҟамижьҭеи. Аиҳабыра ақәҵара иҟарҵаз ала аиҭашьақәыргылара ашҟа ҳхы ҳархеит. Иахьа ҳазҿу аусура абра ҳахгылоу аҭыԥ аҟны абри ацәаҳәа еиԥаҳшьоит актәи маршрути иареи. Нас ари аганахь уаҳа даҽа ҳхынҳәӡом аусура аганахь ала. Уажәшьҭа Арӡынба Ласа Григорий-ԥа иулицеи Имама Шамилеи ахы ихагылоу убри аган еиҳа стадион ҳәынҭқарратә стадион аганахь ала убри ҟаҵатәыс иҳамоуп, убри аганоуп уажәшьҭа хырхарҭас иҳамоуп. Мызка аҩныҵҟала еиҭашьақәыргылахоит Алашарбага инаркны Ҭҳәыбынынӡа ицо ацәаҳәақәа. Ҳәа ҳақәиргылахеит аусбарҭа аиҳабы. Дениза Гергиев-ԥҳа, Ельдар Дамиров, Аԥсуа телехәаԥшра. Абарҭ аминуҭқәа рзы аҩадатәи Кипр имҩаԥысуеит канифа версиала Европа ачемпионат иалахәу ашьапылампылазы Аԥсны иеизгоу акомандеи Паданиатәи акомандеи реицыхәмарра. Ари аминуҭқәа рзы акомандақәа еиҭоуп 0-0 ҳәа. Ахәмарра алҵшәақәа шәеилҳаркаауеит анаҩстәи ҳҭыжьымҭаҿы. Уажәы еилаҳкаап уаҵәамш зеиԥшрахо. Ажәа лымоуп Афина Жиԥҳа. Хәлыбзиақәа ҳтелехәаԥшцәа иахьахәашоуп ус анакәха ҳаԥхьа ишьҭоуп аԥсшьарамшқәа. Урҭ амшқәа рзы шәгәы иҭашәкәа зегьы нагӡахааит. Амш шәшьуеит, анаҩс сеилгоит, асабша уахынла ишьыжьы ақәа леиҵом, аха амш аҩбатәи азбжаз ақәа леиуеит адыд мацәыс ацны. Амҽышаҽны ақәа леиуеит, аҳауаԥхара уахынла зеижә ҽынла ҩажәа градус рҟынӡа ишоурахоит. Ҿырԥшылатәи аҳауацәакыра ԥшьын 1% ҟалоит. Аԥсшьарамшқәа раан аԥша изадахоит, секундкала аласра хԥа ҳаба метр, жәаметрак рҟынтә
аҟынӡа аҽарӷәаргьы алшеит. Аԥснатәи ашьхақәа ирыԥнуа аибӷа уахынла жәеиза ҽынла жәибжь градус. Ԥсҳәы уахынла жәа градус ҽынла жәаф градус ыҟоуп. Лаҭа уахынла жәаха ҽынла зеишә градус. Аԥсны мрагыларахь